ane teman suri kadon apa jalan si ini tum pulong cap sarpo thok kijir kadon kadi arani lo masih ni tum tame nikana sekben nikana yang pen si tum tayo rarapan dedapan kisu kelan di kelan kenang lok kidney stone punon korbadar stone punon appendix punon tumor punon cancer punon operation same laili pulong cap sarpo si aja kong honanang vitamin C nilian ikan bang nikana seket non pusa cipto bangke kaita talonar cupong pinik benan ikan krisi lo asini tum po alang kita nikan tunse po kaita nikan bang dan ceradun lo benak itum kacing hon sekretari presiden alang itum daga presiden kamera ronghang lapen jen ronghang kaita lang tum sekretari lo nang ciradun lo si kadap kita kejir ponta RI tamisen RI hempu mukrang rasanya tamisen pulong cap sarpo kita kejir ta hanwe cingku tamisen mukana parekat pulong cap isu panta kipi parekat lapen adun pulong sarpo ta kita kejir tamisen parekat masinon RI punya partido nang kepu alang jan singrong di pupen la siari partido non itu macam honai doktor Ramong Hangsar apunusi pada hari nang petok nang pajodon no si tunggu modu kanda mesen nang sirtan no rara pandera pandai dirunta yuki lo me sirong yang naik penang lok motor bokanta itu mi eti ipungji busi rara panta di tanpa jenis Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.